Un salut patriotique à la jeunesse de mon pays, le Congo-Brazzaville. Mes très chers jeunes, aujourd'hui, la jeunesse de bon nombre de pays africains est debout et ils sont en train de changer les choses dans leur pays. Nous aimerions aussi voir la jeunesse congolaise prendre conscience et se mettre debout pour que nous puissions changer les choses dans notre pays. Vos pères ne vont plus le faire à votre place, ils n'en ont plus la force. Les acteurs de la révolution des Trois Glorieuses de 1963 étaient des jeunes. Ils avaient votre âge à cette époque-là. Et ils ont réussi à changer les choses. Ils ont mis la pression à Massamba Deba. Et Massamba Deba a réussi à accomplir beaucoup d'exploits. Si nos jeunes de l'époque n'étaient pas levés, les choses n'allaient pas bouger. En tout cas, je vous demande, sortez un peu de la distraction, il y a des réseaux sociaux. Énergie, na ben ke na kutula na ba réseaux sociaux. Ben otula ya ou na ba mambu ya boala ya beto parce que boala ya beto kembo TV. Même na kuzonzi la ba mambu ke na kuluta na boala ya beto. Bet ke na kutala beno ve. Ben me baka ba réseaux sociaux, ben me baka contrôle ya ba réseaux sociaux. Na ba mambu in ke na tabeto nulle part. Ben ke na kupense ke bet ke vanda éternellement na ba boala ya banzenza. Un jour bet ke vutuka na boala. Mais si boala bet ke diave, bet ke konda côté. Si ba mindele ba décider na kubingisi beto, bet ke kwenda wa côté. Ben ke na kubaka à la légère infiltration ya ba Rwandais na boala ya beto ya Congo-Brazzaville. Ba Rwandais ba ke na kati ya distraction ve ya. Eux ils savent très bien ce qu'ils veulent. Baou priorité ya ba boala ya ba ke fiet. Ba ke na besoin ya ba toto. Ça m'a quoi grandir boala ya baou. Donc partout côté balenda kuzoba toto. Si ben ke na kati distraction, ba ke boto la beno ba toto. Mambu ya ba accord Sasungeso na mwana ya Yandi Christelle Angwali mame kwenda signé na ba Rwandais ke na kubaka ya au sérieux. Paul Kagame Yandi objectif a Yandi. Ike le Tutsi-Land va contrôler Afrique centrale nyonso. Ba Rwandais me fulu kana kachabwa la beto. Ben ke na kutala ba maintenant ba ke na kukwisa na ba panel ya beto na ku réclamer que ba ke baka ba toto ina sasume pesa bao ba ke baka ya ou ngolo. Donc ba ke déterminé. Dernièrement Rwandais mo si monté que na live ya Chris Mbwichi. Ben kuwa ba mambu ya mezonza. Bake déterminé na kubaka batoto ya beto. Ils se font maintenant passer pour des Banyamulenge, mais bake ba Rwandais. Ba ou bake na katia ba distraction ya beto ve. Et je vous rassure que Boubiaï, bake na kubaka Afrique centrale nyos. Ba mindu ki me kota na kati ya boala ya beto. Bake na kuvingila kaka que beto sala kaka geste monsi. Bake rasé. Peuple congolais mou mesa la dia vidéo yai. Na kuzonza na beno. Beno vana na maîtrise. En tout cas, ça va très mal na kati ya boala beto. Ba Rwandais me kota. Na ba minduki ya bao. Na kati ya boala beto. Donc bake inciter beto. Samu beto basika. Bake sala ba bima sam na kusombo la beto. Sam na kuta la réaction ya beto. Si beto basika alibami rasé. Ni na kaka bake na kuvingila. Ni ba mambu ya bake sala na Beni, na Ituri, na Goma. Ni façon in bake sala. Ben ke résister.
Donc, Boubiaï, plus que jamais, Moulevi ya beno. Combat ya beto masse banda spirituellement. Beno neutraliser ba Rwandais na spirituellement. Beno neutraliser ba o kindoki na bet ke salaka entre beto. Kindoki na ya gratuit. Beto réservé ya ensemble ba Rwandais. Beno repérer ba ou. Beno katou la distraction. Ben kona repérer côté ba kele na ba quartier, na ba village ya beto. Beno sosa ba moyen nyoso ya ku neutraliser bao parce que bao bake na minduki. Ni message muzola zons na beno. Donc, beno ke na kuzola kusonika histoire ya bwala ya beto na ba rondo ou bien benzo la baka ba mambu ya bwala ya beto au sérieux. C'est à vous de choisir. C'est à vous de choisir, jeunesse congolaise. Wapi histoire génération ya beno ya Boubiaï beno zola sonika na le Congo. Histoire ya barando. Hein? En tout cas, jeunesse congolaise, na boala nyoso na toto yai, ni ba jeune motke telemaka na ko changer ba mambo. Donc beno ben ke échappé ve na principe na. Bet ke na ko compter na beno. Beno baka conscience. Beto libérer boala ya beto. Ça soumet la kis beto ke yanke étranger. Yandi na mwana yandi, ils s'en foutent. Ba me pesa économie ya beto na banzenza. Ba me tekisa batoto beto na ba Rwandais. Ba me pesa électricité ya beto na ba Sénégalais. Donc le pays va mal. Beno baka conscience. Beto libérer boala. Beno telama. Beno katula boma. Matondo.